laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدى أولياءه إلى طاعته وبغضهم عن المعاصي وجعل الصلاة قرة عينهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من تمسك بحبله نجا ومن تركه هلك ومن استنصره نصره ومن فعله أعطاه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخواتي في الله وإخواني في الله، نحييكم بأطيب تحيات وأزكاها قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لكم طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعملا متقبلا مبرور. هداية الله سبحانه وتعالى o Allahjo towɗo, o Allahjo taguɗen waɗi en ɓiɓɓe Adam, o arsike wonugol en julɓe. eɗen yetta mo hoore nemaji makko ɗi en neminen ɗi tawata en anda ittiri mum. Allah no seediti ka Qur'an wondema si tawi onon bani Adam si o wi on limtay nemaji ɗe waɗano wondema wataji limtude. Allah dal ka suratu Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. si tawi o wi on limtay nemaji moƴƴire je ɓure Allah subhanahu wa ta'ala waɗano o watadi huɗitude. donc iɗen jula nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓen neliraɓe saabu yurmede wonande ɗe ɗo mofte. Allah daali wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. mi neliralima Muhammad si wona yurmede wonande mofte ɗen dendanagal man. woni julɓe woni heferaɓe ɓe fof maɓɓe ko saabu yurmede woni komi neliranma Muhammad. donc iɗen juula annabajo tedduɗo, o annabajo ɓurɗo marde valeur ka Allahu subhanahu wa ta'ala e hoore dendanangal ko tagi kon fof itti baba Adama ha ko sakkito to wurude. ari hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam filli ɓe makisi darngal daroyike ɓe fokkita e naatogol ka janna ɓe ayno sonnajo bo no doga no faalaɓe artade ɓe ado sonnajo on ɓe hewtay tum malaikaɓe nafan on bo enna komi Muhammad. malaikaɓe wi Allahu subhanahu wa ta'ala no yamiri men wota men jabu hay e goto naata ɗo sina an arɗa. donc ko teddungal Allah waɗani annabajo teddiɗo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam andugol o ñandugo ɓe jooɗi ka julirde maɓɓe Madinatul Munawwar, ɓe jooɗire sahabankeɓe maɓɓe tedduɓe ridwanullahi alayhim. geloba naati tawi nelaɗo ka julirde, geloba ɓan ba naati ba jooɗi takko nelaɗo mba wulli nelaɗo lambi sahaba ɓen ɓe maaki ko hombo e mon jeeba geloba. sahaba ɓe wi ko kaari o alaɗo nelaɗo maaki nodde mo. ɓe noddi mo, o ari nelaɗo wiyanimo yeeyam ba geloba ma. sahabajo ngalɗi o wi nelaɗo fi honɗum, nelaɗo maaki yeeyam ba. onni nelaɗo mi yeeyatama mba ha haalanalan ko fi honɗum. nelaɗo maaki geloba man mba ari mba tawilan ka julirde mba wullito hoore am, mba wiilan mba nawi ko rondata mbakon mba tewnata. donc mi faala ya yeeyam mba mi accitiram gani si Allahu subhanahu wa ta'ala. sahaba ɓen kamɓe si tawino ɓe waɗi ko hana nelaɗo faljitino ɓe ko ɓe anduno ko jokkugol ko nelaɗo wino ko. sahabaɓe wi nelaɗo mi hokkima mba fi Allah. nelaɗo wi geloba mba yawurana hoore maɗa. geloba ma mba jooɗiti kadi takko nelaɗo mba wulli ha nelaɗo maki amin, mba wulli ha nelaɗo maki amin, mba wulli ha ɓe makiti amin. geloba ma mba emmi mba yeyi. sahaba ɓe nandi nelaɗo ɓe maki, nelaɗo min nani ɗon ammina kono min famaji. nelaɗo maki geloba ma mba du'anilan, mba maki karanum jazakallahu khairal jaza.
ba maaki Allah yoɓe ko ɓuri moƴƴude an nelaaɗo kadi mum geloba mamaki yo Allah hebbi mofte maɗa ɗen ka aljanna ka tammu ba maki wata Allah waɗu hawre hakkunde sahabaɓe maɗa ɗum donc si tawi Allah wi o nelirali nelaɗo wona yurmede wonande mofte ɗen ɓe gandija ɗum no tabi ari e qissa ñande goo nelaɗo ɓe tawi alyahuda ɓe madinatul munawwar ɓe jogii jawre ɓe haɓɓi jawre nden hino wulla nelaaɗo hewti tum ɓe maaki mba jawre ɗo ko mba woni e wullude mba acci ɓiɓɓe mayre ka buruure ɓiɓɓe ɓen no faala muynude kono noon min kadi jooni mi jeeji on mi tori on acce mba jawre mba yaaka buruure mba muyninoya ɓikkoy koye si woni kiikine mbarta e haa ɗo mba tawon alyahuda ɓe fof ɓe mi ɓeyni ari nelaaɗo haalaali kadi waɗum ɗo ɓe accita jawre mba yaa mbarta nelaaɗo maaki so tawi woni raali noon haray kala komi haali wiye wonaa gonga ɓe acciti jawre nden mbiye ka buruure nde muynine ɓikkoye makko woni haa kiikiiɓe woɓɓe goo no townude wondu wiya a wani ɓi jawre nden artaali woɓɓe goo no townude wiya mbarta ko mujisaji ɗe allahu subhanahu wa taala waɗani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hollugol wonde ma o annabajo o ko goongajo o ko rasulu min rabbil alamin o ko nelaaɗo immorde ka allahu subhanahu wa taala ko wiyete muhammadin sallllahu alayhi wa sallam siɗen juula e sahabaɓe maɓɓe ɓen dendanangal maɓɓe en ittintinaali hay gooto e maɓɓe ridwanullahi alayhim sahaba ɓen siɓe fecci fecce tati Allah ƴettiɓe ɓe fof maɓɓe mooɓidiri aya goo wi ɓe fof maɓɓe on aadiɓe aljanna waccali hay e gooto woodi noon e sahaba ɓen waɗunooɓe boneeji ɗi tawata ɗi yaltina e goɗɗo l'islam kono ɓay ɓe waɗiɗi Allah jippini alquran directi wondema waccaniɓe woodi woɓɓe haɓiɗuɓe nelaaɗo tawi si ɓe tawi nelaaɗo ɓenne assalamu aleykum ya rasulullah nelaaɗo jaaɓitotako Allah jippini alquran wiya nelaaɗo muñoɓe wonde ma sahaba ɓen woodi woɓɓe wiyeteɓe almuhajirin on nelaaɗo fereyno ko ɓe wayno makka ɓe seeno madinatul munawwar sahabaɓe ɓo yaaduno e maɓɓe ko ɓe wiyete almuhajirin ɓayɓe hewti madina jaɓɓinoɓe ɓen madina ko ɓe wiyete al ansar joni noon no lutti groupe goto sahabaɓe goo hari no makka kono fewde nelaaɗo fokkituno makka yawgol madina hari on tuma ɓe heɓali degré iman accitugol sonnaɓe maɓɓe jawle maɓɓe cuuɗi maɓɓe ya madina par ce que ɓe annda ko ɗum ɓe tawoyta to ɓen ɗo lutti makka ɓe nanoy noon nelaaɗo wondema hewti madina ɓe tabiti ɓe heeɓi doole ɓe heeɓi laamu on tuma ɓe emmi ɓe jokkitoy Allah wi ɓeeɗo fof ko naadiɓe aljanna Allah daali wasabiquna alawwalun min almuhajirina wal ansar walladina ittabahum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an kamɓe koɓe goo wi walladina ittabahum bi ihsanin ko woni ɓen ɓe wi aya on no heɓa firo ɗiɗi imma wona ɓen luttitunoɓe makka haa heɓi iman tawto e madina ɓe maaki no wawi wonde kadi kala jokkuɗo programme nelaaɗo ha ñande dargel ɗe ɓe wi ɓeeɗo fof no wawi wonde walladina ittabahum bi ihsanin joni noon giɗen anndi ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko jokkete kal islam kono daare teddugol ɓe sahabaɓe teddugol maɓɓe ɓe teddi haa tawi jooni Allah wiya woni nelaaɗo jokku sahaba ɓen jooni naayoɓe jokkuɓe an ɓe heɓi degré iman ɓe heɓi degré gonɗinal ɓe tabiti e nelaaɗo haa qur'ana seeɗitani ɓe wondema ɓe tabiti awa nelaaɗo jooni ko an jokkata ɓe Allah daali wasbir nafsaka ma alladina yaduna rabbahum bilghadati wal ashi Allah daali muññodu hoore ma yo Muhammad ƴettu hoore maɗa jonna ɓen yimɓe jantotoɓe jooni maɓɓe bimbi fof e kiiki fof sinnama bilghadati ɗum wona jantogol inde Allah balɗe tati nder yontere bal ko ñande o ñande ko ɗuwete bilghadati bimbi fof wal ashi kiiki fof tawi noon ɓe sahabaɓe ko ɗo woni e waɗande ɗum fof wona yo goɗɗo mantude jaka yuriduna wajha kadi tawi ko fi allahu subhanahu wa taala welte Allah wi nelaaɗo wala taadu aynaka an Muhammad la waajade ma ɗo dar ɗo no wondira e sahaba wala taadu aynaka an wota gita maɗe yawtude wota yiw ko ɓuri ɓe sahabaɓe Allah kadi détermini pourquoi o wiyani nelaaɗo woto yiw ɓuri ɓen ɗum
Oui, parce que ça y berdum turidu zinata alhayati dunya. Are on tuma sala programme ko ngaddu ma kadu na do fi annabaku jokkadu na wela yami. Donc sahaba ben ko himbe teddude wona yawetede ko duwantede weltane be tambiti nelaado fewndo sattuno idon donoɓe ɓe fof maɓɓe ñittintinali hay goto haray mawdu men on kono ɓe hollir noon ko azulmu ko wiyete fon tooñe ɓe wiya ɗum ka français l'injustice si wiyama tooñe ko hunde hulɓininde hunde mawnude nde hulɓini haa fiyake mayre nde hulɓini haa hewti nokku walla change wi tooñe wi hande kadi kufru tawi tooñe ɗen weyde hande kadi ceeserankaako ko wiyete tooñe tooñe ɗen ɗe mari degré si ɗe hewti degré go Allah wiyataɗe tooñe tawa hande kadi feƴƴiweede tooñe Allah wiyede woni sa waɗi ɗum ɗo a yaltii l'islam tawa ko a tooñi hakken ko ɗe hulɓini ɓe ngadda hadisul qudusi gooto mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam filli Allah taguɗon o wii ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa jaaltu baynakum muharraman fala tazalamu Allah taguɗon o noddi jiyaaɓe makko ɓen fof ya ibadi kono yo jiyaaɓe am inni harramtu zulma ala nafsi min mi waɗi tooñe ko harmi dow am si tawi Allah wii kanko harmini tooñe dow makko moodi ko ɓuri waawde tooñugol ko jondoole si tawi Allah ɓurɗo fof doole wi o harmini tooñe ko hollugol ma hakken ko ɗum hulɓini inni haramtu zulma ala nafsi mi harmini tooñe dow am wa jaaltu baynakum muharraman ɗen tooñe ɗon kadi mi waɗiide ko harmi hakkunde mon Allah daali fala tazalamu woton tooñidir donc tooñe wonaa ko ɓattete façon tooñeeji no ɗuuɗe ngarayɗi fof majji jooni noon ko façon noone tooñe tati woodi tooñarane ɗen ko nde neɗɗo tooñata Allah tooñe ɗimme ɗen ko nde neɗɗo tooñata hoore mum tooñe tamme ɗen ko nde neɗɗo tooñata ɗimmo makko ko wonde tuma neɗɗo tooñata Allah Allah no yewta qissa ka Qur'an o yewta fi himɓe o yewta bangiyagal ngal ɓe waɗi o yewta bonki kiɗe waɗi ka fen o wiya ko tooñuɓe ka fen o wiya ko tooñuɓe Firaun o nanguno bani Israil duuɓi 4 siècle mo lettude ɓe wiyetede bani Israil annabi Musa jibina e ɓen o innita kon Allah watta annabajo o daro o tabita haa wona sabu halkede Firauna en ɗon Allah harkinmo Allah daari fandur kayfa kana aqibatuhum daaru ɗo kon no halkiri ɓe ka lannitagol qissa on Firawna e konu mum ko jokkuno annabi Musa ka caangol annabi Musa hewti o yii caangol ngol luggi hakken ko ngol luggi ɓay Allah wi annabi Musa yo tappir tuggornu num caangol ngol ɓay caangol ngol fontike Allah daali ka qawlil azim a yiyey côté kala no wa fello hakken ko caangol ngol luggi kanko déjà o yaano ɗon passage donc Allah lumbini ɓe ɓay noon Firawna e kono mum ngun bewi jokki ɓe jokki tum sakkitiiɗo lumbude on e yimɓe annabi Musa ɓen ɓe sakkitiiɗo ukkaade on e Firawna Allah halkindirɓe ɓe fof maɓɓe ka sakkitoɗum Allah wi wa kanu zalimina jakar ko yimɓe tooñinoɓe jaka ko ɓe wanno kon fof ko tooñi Allah addi qissa goo Allah addi qissa neɗɗo saliiɗo dewal Allah Allah explique qissa on fof makko ka fen kadi o wiya ko neɗɗo tooñinoɗo lan o tooñan Allah addi qissa neɗɗo gooto ka suratul hashr neɗɗo on hokkondiri wiyeteeɗo Iblis alayhi lanatullah Iblisa puusimo yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala o yeddi Allah haa o gayni Allah wi ka fen wondema hari o tooñan o ɗuwaji o neɗɗo hari ko neɗɗo karmo kojo hoɗunoɗo e nokkure kanko tun laawol kisal ko laawol peewal ñande goo sukaaɓe fokkiti voyage ɓe mari miñirawo jiwo tawi ɓe faala nafude ɓe faalamo nafude nokkugo ko ɓe accamo hara ɓe wula ɓe miijiti ɓen alaa ko ɓe naɓa mo ko ɓe naɓi mo hara ɓe wuli directement gooto e maɓɓe wi min lan anndi karmo kojo kaari
sen nabi mo to ngaren wula bone fus be fo be ne fusti be nabi mo ka karmo ko jom be hewti karmo ko jom wonde makko karmo ko jom wonde jon tayno dabbani mo ko hoda wodi donge makko kono nde tawno ko toñiro hoore makko e ndo qisonno yaari iblis hande kadi ari sowi sinimo kono iblis wadi tay karmo ko jom ittayno nyamete jiwon ka suudu makko ko naɓana mo ka suudu jiwon distance no hakkunde maɓɓe iblis ari wi karmo ko jom moodi ko wonda wadde ko moƴƴa annida wonde o sonnajo si tawi joni a ƴetti ñamete on an naɓi ha ka suudu makko haray moodi a hollani teddungal maɗa ngal ko watta joni ƴettu ñamete on adda ha ka tumbo lawol o sonnajo aran o waɗi ɗum tawi ko neɗɗo toñiɗo hoore makko o waɗi ɗum iblis wimo joni gasi tawi ko honno iblis wiyannomo yo addumo ha ka tumbo lawol ko fi yo woɓɓe goo yiwdi o ganda jaaji ono ɗon arsi kanko waɗali bone makko woɓɓe goo yana e makko iblis andi ɗo réussi o wimo gasi joni iwen ɗo joni ko watta ƴetti ñamete on naɓanamo ha ka suudu karmo kojo watti ƴettude ñamete on naɓanamo ha ka suudu iblis ari wi karmo kojo an ko watta ko moƴƴa a moƴƴa an ko honno addiranta o jo ñamete ha ka suudu ɗo accidamo e ɗum immoɗa ya anda o wulɗete ñamido e makko karmo kojo ngari watti joni tawi ñamida e makko iblis inni sebi woni kono han joni no man han joni a jonnitalo hakke makko joni ko watta a watta mo longinde to ɗon ñaama karmo kojo watti mo longinde ka ibnu kasir tafsir ibnu kasir qissan o fillimo o wi wondema karmo kojo watti mo longinde ha joni watti juuɗe maɓɓe eɗen tappodire ka nder mirawnu ka raɓɓindigol qissa on ka feŋ ko wiyete kon zina feƴƴi hakkunde maɓɓe sonnajo jettireedu sonnajo jettireedu iblis ari tawi karmo kojo enna gaynaali miñiraɓe o ɓen e kotiraɓe makko accimo ɗo par ce que ɓe hoolina joni noon a ƴettini o reedu ko wonɗa wadde waro o ɓiɗɗo par ce que so ɓe tawimo ɗo ko probléme o wari ɓiɗɗo iblis aro inni he marsal si ɓe ari ɓe tawi miñirawo maɓɓe on ɓe landotomo o haalay ko waɗɗa kon joni koɗo timi warta iblis wari karmo kojo wari mo iblis yaltite noon e karmo kojo on wano neɗɗo oyni ko min wiyete iblis mi puusima toni hoorema waɗi ko waɗɗa ɗo fof kono lammaranma porte sorti karmo kojo wi on ɗum o wi daro sujjanana o dari o fewi o sujjan iblis allah ka lannitagol qissa on allah daali fa kana aqibatuhuma annahuma fi nnari khalidaini fiha wa dhalika jazau zalimin allah daali joddi maɓɓe ni o nangaymo kanko e firawno kanko e iblis o haɓɓiɗa ɗo willoɓe ka jahannam ɗum ɗo woni joddimɓe toñuɓe o ko toñuɗo allahu subhanahu wa taala allah yewti fi yimɓe toñunoɓe mo neeɗi o piyanen misalenen fewndi ɓeŋolerɗo allah daali ka suratu ibrahim wa sakantum fi masakini alladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa faalna bihim wa darabna lakum al amsal allah daali égypte ɗo firawna konu mum ko feƴƴi ɗo koɓe feƴƴi ɗo nininoode hoɗuɓe ɗon allah daali wa sakantum fi masakini alladina zalamu anfusahum on hoɗi e nokku yimɓe toñunoɓe allah ko hoɗuɓe wa tabayyana lakum kayfa faalna bihim qur'ana holli on ko onno min lettirnoɓe wa darabna lakum al amsal min piyani on misal fi on haqqil seeɗa si wiyama allah letti woɓɓe fi hunde wona ya nanu ɗum jala ma nana inna qissan foti o fi ya rento anti ɓe ko toñuɓe allahu subhanahu wa taala daare ɗo neɗɗo kadi o shirki o yaltika l'islam tawi ɗum noon kadi allah ko kalifi ɗum noon ko tooñi allah daali innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu nnaru wa ma lilzalimina min ansar allah daali wa man yushrik billahi kala shirkanɗo allah haray o tooñi hoore makko haray joddi makko noon ko hiite jahannam allah daali ko ni min yoɓirta himɓe tooñeɓe lam ɓen ko ni mi yoɓirta ɓe tooñeɓe lam ɓen ko ni mi yoɓirta ɓe jaka yaltugol l'islam kadi no wi'e tooñi a zulm daare terme daron ko mawni kon a zulm ɗum ɗo ko neɗɗo tooñuɗo allahu subhanahu wa taala kala saliiɗo dewal allah si allah wi juulo a salike ittu zakka a salike hajjo a salike hooro a salike waɗu ɗum ɗo acci ɗum ɗo
ɗum fof sa salike ko wiyete ko toñara ya toñi allahu subhanahu wa taala kanko noon sa toñimo ara hino hulɗini joni noon aren o neɗɗo toñuɗo ɗimmo mum ko wonde tuma neɗɗo toñata ɗimmo mum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe pilli hadisul kudusi molanaɗo hulɓiniɗo mo allahu subhanahu wa taala longini ɓe allah dalika hadisul kudusi ishtadda ghadabi ala man zalama man lam yajid lahu nasiran gayri allah daari pikkere makko nde mawni pikkere makko nde hulɓinike e dow on bo e dow on toñiɗo neɗɗo mo tawata on mo toñi ɗon on alamo fota sina wigol allah oɗo toñila sinda toñiɗo neɗɗo mo annduɗa sa toñi o dartotoma sinda ɗum noon e di mo tawata sa toñi ko wigol mi acciɗi allah allah daadi pikkere makko molnanade woni o hadisul kudusi on daraki ɗon daare ha ko toñe mawni allah daali kadi wa ishtadda ghadabi pikkere an kadi woni kadi ala man zalama ala man wajada mazluman faqada lahu an yansura wa lam yansuru jakanamo toñiɗa tumarɗa probléme allah daali pikkere makko kadi woni e dow o yiwɗo neɗɗo no toña tawi mo wawi mo wallude o ronki mo wallude daare ha ko toñi weldini joni an a toña few a toña kono a yi goɗɗo no toña sali ko mo wallude allah daali pikkere makko woni e ma daari ha ko toñe mawni si goɗɗo noon toñama o fewti allah allah ruttata duwa o allah si goɗɗo toñama o toriki allah allah en ɗo ko wiyanta duwa o allah wiya bi izzati wa jalali la ansurannaka walaw ba'da hin allah wiyanayi duwa on si goɗɗo toñama o toriki allah allah wiyay duwa on mi wondiri mawnugolam an duwa mi waɗete kan ɗo mi wallete hay si tawina hande kono mi wallete mi wondiri mawnugolam min allah mi wallete daare allah no halki saare fof si neɗɗo gooto no tooña o halki saare nde fof mayre si neɗɗo gooto no tooña sonnajo goo o hoɗuno e ɓaawo pale lanɗo tawi ko pakkan mo darni o alaa fus ko yalta bindi o toro kiikiɗaara o waalo ɗum ñannde goo lanɗo wii ko hombo darni kum pakka on ɗo ɓe wi o ko sonnajo kaarijo ɓe wii dégagane lan ɗum ɓe dampi kum ɓe bonnitima kum sonnajo ngaro e kiikiɗa yi aali fakka o mum kum o wi allah en ɗo konngol ko sonnajo wi o wi allah hare mi alano ɗo fewno ɓe lanci kum pakka on ɗo kono an allah ko on to wonɗa ala kan satti allahu subhanahu wa taala en ɗon allah yettori allah daali fa daa rabbahu anni maglubum fantasir allah daali fa fatahna abwaba alsamai bima'in munhamir wa fajjarna al arda uyuna faltaqa alma'u ala amrin qad qudir allah daali o sonnaji noddi joni makko o wi o toñama yo allah wallu mo allah daali en ɗo no mi notorimo noon fa fatahna abwaba alsamai bima'in munhamir mi wuɗi sama o mi saaƴini ndiya wulɗan inka kammu wa fajjarna al arda uyuna o seeki leydi nin kadi faltaqa alma wala amrin qad qudir ndiyan nan iwri ley iwri dow o wa halki saare nden nde wotere in neɗɗo gooto no tooña e saare ko wiyete tooñi ko wona hunde sanata ko hunde hulɓininde ko hunde ɓattetake joni noon hande ko fewndi nde noon mo kala no tooñude niveau mum on so wiɗo fii tooñe woɓɓe wiya président on no nannguno woɓɓe soti fus ɓe waɗa an kadi noon ko jelo wonɗa tooñude ka suudu point d' interrogation ko jelo wonɗa tooñude hara hakkille ma yahaale goɗɗo wo tawi kaari no tooñe an ko jelo wonɗa tooñude arata fay ko no jooɗi dampa kum feƴƴa ko régiste a ɓeɓina kum fus o waɗama zulman wa zura fi tu ndaɓurimo doole ayiye ɗo kadi tooñe ɓurɗe hulɓinide fewndiide hannde ko yiyo toon ka galleji waliyadu billah ayiye gorko ino jomba sonnaade o wakkilo o ɗaɓɓa peñe o wakkilo o ɗaɓɓa ko honna mo o wakkilo dépense makko ko ñammina mo o wakkilo si o nawni o ñawda mo o wakkilo kala ko heeɓi haajo finance mo tawa on sonnaade ko watta ko yaltugol jaato
ko ɗum woni tooñe ɓurɗe hulɓinide ko fewndini awam ɗen tooñe ɓuri hulɓinade ko fewndinen ɗo hannde o yalta o jaato no wadde taw ngarɗu joni noon ɗe tooñe ɗo Allah daali wota o wi'alima wonde makko tooñe fanɗude ma tooñe janɗude naadata jahannam o addiyayo goo ka Qur'an o wi wondema kala ko wiyete tooñe mooɓindire fof rentoɗen mum par ce que fof mum ko danger Allah daali wadaru zahira al ismi wa batina rente e tooñe suuɗiɗe e tooñe feeñuɗe tooñe mawnuɗe tooñe fanɗude rente mum fof mum kala ko wiyete tooñe rente mum donc tooñugol bani adama ɗum fijirtake neɗɗo gooto ari e qissa ñande goo o faala jiwo tawi on tuma o alaa goɗɗum o faala jiwo wi faalaaka mo ñande goo noon o heɓoy jawdi o artoyani jiwo o wi wondema jooni noon hilan faala ma est ce que a jaɓay jiwo wi mi jaɓata han jooni woni so a wi a jaɓay mi hokkete kala ko faalla kaatuna ɗo sonnaade ni mi jaɓata fewde o tooñimo o hini sonnaade on tori Allah e dow makko ko honɗum wonno fengo neɗɗo o neɗɗo ka sakkitorum o wonnuno neɗɗo ɓe karmo koɓɓe wi'i on saayi ɗon hari ko kanko ɓurno marde jawdi e tan makko mo fof makko kono wonno neɗɗo ba so tawi o yalta e o toro ko ñaama duwa ko waɗa tori ton dow makko ari e qissa neɗɗo gooto tawi golle makko ko lumbingol yimɓe e caangol tawi o lumbina yimɓe e caangol ñande goo o fokkintini lumbingol sonnaajo e payku mum ɓe yehi haa katumbo maayo o wii sonnaajo on newnanan hoore maaɗa mi waɗama jina o wii sonnaajo on newnanan hoore maaɗa mi waɗama jina sonnaajo ni mimi lawula Allah mi watta jina oyni gati ko min e ma kum boobon tun woni ɗo si tawi a jaɓaali mi ƴetta kum boobon mi wara kum ka nder ndiyam ɗo sonnaajo wiila wakkili kono ko Allah harmini ko mi watta o ƴetti boobo on kum o loƴi kum haa kum maayi o inni newnanan kadi si tawi a jaɓaali jooni ko an tigi mi warata sonnaajo wii gasi kono mi watta ko Allah harmini o nangi sonnaajo on o wari mo o lumboyi ɓay noon e wi nanen Allah daalino wondema si tawi goɗɗo torike Allah si o tooñaama Allah wi wondema o walla mo haysinaa ko ɓadi en ɗo Allah no walloy sonnaajo on après ko ɗum Allah waɗi o gorko o acciti ɗen golle ɗon o woni e boucherie ñande goo himo ka boucherie makko doleke makko fof no waɗi ƴiƴam mo jogiti laɗɗe makko o nani yimɓe ɗiɗo no sonka to goɗɗo no wiya faaɓe ɓe warila nga o ƴetti labi makko kin no woniri ƴiƴam fof o yehi ɗon faabagol oya tawi oya warama oya dugi yimɓe ɓe mooɓi tawi mo dari ɗon mo waɗi ƴiƴam mo jogii kaafoyo no maayi no waali yimɓe ɓe ngari tun oyni naaɗo mi wari ogoy fo inni o mi wata famude a fo maɗa waɗi ƴiƴam ne jogii kaafa no waɗi ƴiƴam woɗa no waali no hirta wiyamen na wari ɓe wi ko am o wi wallahi na mi wari mo ɓe wi wallahi mi wata famude tawi jooni halda fotta ko ma o ware ñande darayno wargol mo oyni accelam marɗo ko mi yewton ɗoyni naam oyni awa hannde hiɗo warde neɗɗo maayinooɗo duuɓi sappo aɗo hannde fof ngalɗi ɗoyni honno woniri oyni duuɓi sappo aɗo hannde harilan gollayno e pirog lumbingol yimɓe mi waruno sonnaajo e ɓiɗɗo makko ko ɗum Allah woni e yottaani hannde awul tooñe ɗo wanno ko ɗen arti e makko ñande goo toon ɗo Omar Abdul Khattab toon ɗo laamino tawi Sa'd ibn Abi Waqqas kawra o Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko kanko waɗano hoorejo e leydi goo taw on tuma julɓe ɓe ɓe min to ɓenna yew kaari ko amme mimini kaari
yandugo Umar windi lettre o wi wondema himo faala humpitande no fewndori ka Saadu woni to est ce que hay gooto Saadu tooña sino woodi mo Saadu tooñi on tigi mo winda lettre o revandi ko hewta mo o yaa o regla Saadu mawɗo gooto immi ɗon tooñi Saadu tawi Saadu fus waɗa tawi Saadu ino nunɗi ino feewi mawɗo wi amillam holliti Saadu o feewa o jatte jawle himɓe o ƴettay ko fowjeyi ko mo ñaama kanko tum si o sendi o fonnata si o ñaawi o nunɗata tawi yo tooñi Saadu kawne laaru sallllahu alayhi wa sallam laawol kisal ko laawol peewal e Saad ibn Abi Waqqas o tori Allah ko dari ɗon o wi ya Allah woni Allah si tawi o jiyaaɗo ma ɗo o immiɗo wi'i wondema ko o haali ɗo fof min mi waɗi o tooñan mi tori kema juutinamo gurdam makko na waɗamo neɗɗo baaso jaasiɗo mo fof jaasiɗo kammo fo ɓemɓe maaki on mawɗo o wuurno duuɓi ɗuuɗuɗi haa o nawyi tawi ka sakkitoron kon noon golle makko o yayno ka maaki fijo yiya juuɓe ɓen o hukka junngo makko ngon ka doloke maɓɓe ɓe bentomo so ɓe benti ko moyenna taw bentolan ko Saadu mi tooni kanko duwi hoore ɗum ko battane tooñi ko wiyete zulmu ko hunde hulɓininde zulmu fijirtaake jooni noon e heno ɗo kadi yimɓe tooñaɓe hoore mum Allah addi qissa ko Qur'an o daali o sifi fi yimɓe ɗiɗo wondunoɓe Allah artitiɓe jawdi ɓe sendi ndi oya yeddiri ndi Allahu subhanahu wa ta'ala oɗa o ƴetti jawdi ndin o naftindi ko duwa ɗum oya o ƴettinde o naftindi kono ɓay ndi ɗuuɗi o jaggiti o yeddi o waɗi tawi ko kanko hokkindi hoore makko Allah daali wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'ima wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minqalaba Allah daali o naati jardin makko tawi kanko noon ko tooñiɗo hoore makko tawi noon ko wonno o tooñiɗo hoore makko o wi wondema o jardin makko mo jogitiɗo o perdata o hattali ɗon o wi d'ailleurs kadi koko wiyete dargal darota o daraki ɗon kadi o wi déjà hay daroyi kanko déjà ko yimɓe naatede aljannoji a Allah wi oɗo ko tooñuɗo hoore makko o wa zalimun li nafsi tawi ko tooñuɗo hoore makko Allah yewte fi neɗɗo kadi perduɗo ñande dargal o wi ko tooñuɗo hoore makko Allah daali wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah daali ñande tooñoyɗo hoore mum kadi wiyoyta mi perdi tawi ko wonnoni perdi makko o wi jaka o jokkano laawol ngol nelaaɗo jokkuno ya laytani lam attakhid fulanan khalila jakka sinna simi jokkano kaari goɗɗo gadduno hollilan goɗɗum o wilan ko ɗum ɗo naɗata janna ko ɗum ɗo moƴƴi mi ko nelaaɗo addi ko Allah daali oɗo ko tooñuɗo hoore makko ni Allah daal noon ko wonnoni sem makko o naada mo jahannam tawi oɗo ko tooñuɗo hoore makko joni noon neɗɗo on kadi ino tooña hoore mum tawa tooñugol hoore makko ko yowondiri ɗum e yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala direct tawa yeddugol Allah ngol ko tooñugol hoore makko ɗen tooñe ɗen kam no toon tawa sa yeddi Allah direct Allah wiya a tooñi hoore makko ɓen yimɓe yedduɓe Allahu subhanahu wa ta'ala so hende ke ɓeɓe fof maɓɓe so naaji ɓe jahannam Allah wiyaɓe wama zalamahum llahu walakin anfusahum kanu yazlimun min mi tooñaali ɓe ɓoy ko kamɓe tooñi hoore maɓɓe tawi noon ko won woni tooñugol hoore maɓɓe ngol ko salogol jokkugol programme Allahu subhanahu wa ta'ala yiya ko moƴƴi yiya ko laba ɓuri ko nelaaɗo addi kon par ce que ɗum no woodi jooni yiya laawol anda mari laawol mo rewra ngol rewirta Allahu subhanahu wa ta'ala ɗa mari laawol naatingol aljanna ɓuri ngol nelaaɗo addi ngol Allah daali hara ya tooñi hoore maɗa jooni noon ɗe tooñe ɗo koko wiɗan kon mo kala no tooñira e niveau mum
joni naten ka société seeɗa a tawa mo kala no toñide ni gum joni eno ɗo o sonnajo moodi makko si yalti bimbi ino yaltide anniye wondema no acci sonnajo ka galle mo newde ɓiɓɓe ɓen needi moƴƴundi no jogiti galle ɗin o sonnajo haadaka e negol ɓiɓɓe ɓen o sonnajo hino okkitira ko woni ka cuuɗi moodi mum no hokka oɗa pooti maaro no ƴetta ñamo ko okkitiraɗa no waɗa ko waɗi o a toñi moodi ma dagantako ma nde mema si wona e dunga e makko a toñi moodi ma joni noon sen daari par exemple joni ka l'école a tawa professeur ɓe ɓen kadi hiɓe toñude konno ɓone toñirɓe par ce que no wadde han joni ayi école ji gono toon professeur ɓe ɓen si tawi élève ɓen ɓe yoɓi buuɗi ɓe hokka ɓe nokki a toñi mawɓe ɓe fayɓe adduɓe fayɓe mum ɓen janngugol par ce que ko halde ɗon ko ya ñamɓe ɓe needi tawa si ɓe yalti noon ɓe woni e yimɓe janngo si tawi noon ɓe woni sooɗoɓe 14 ɓe yaltida avec un niveau très faible très bas nul tawa tous ɓe annda a toñi ɓe joni noon so ndaari lamɓe ɓen kadi no toñude citoyen ɓe ɗum joni on yiyay par exemple mouvement ngu waɗay ɗo si tawi lamɗo on o anndi wondema groupe kaari ma leñol kaari ma yimɓe kaari ma ville kaari wonanalan si tawi min mi laamike mi nanga ɓen ɗon mi letta ɓe mi soñja ɓe a toñi ɓe an kadi noon Allah no wawma wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum ila yawmin tashkhasu fihi al-absar wota sikko Allah wedditi e koko ɓe yimɓe toñɓe woni wadde o nennuɗe o accuɓe ɗon ha ñande dangal himo marani ɓe jour spécial nde tawata ndeññande o régula e compte ji ɗin fof yimɓe toñuɓen fof ndeññande o récupéra ɓe o yoɓa ɓe embere ko ɓe toñuno ko wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun wota sikku Allah wedditi konko ɓen toñuɓe woni wadde no gasa goɗɗo lamɗo wiya ko fii hulmin Allah accanta neɗɗo gooto mooɓindira jama fella ɓe wara ɓe fof maɓɓe nanga sonnaɓe dina ɓe Allah acca on nam ko hikma makko si Allah waɗi hunde ko noon tigi nde haniri waɗirde ko an bani adama on par ce que kan woni annda ko fewndi kan woni annda ko aroyta kadi ko ɗum waɗi ko an jiɗoto ko pourquoi mais si Allah waɗi hunde ko noon neɗɗo haniri waɗo si tawino joni kala bonnuɗo hara bonnere makko nden ko directement o bonnay tun ɗo directement sanction makko waalo a tawa déjà taw ko wiyete ko tooñ accayno donc si tawino ɗin piji fof wacci a tawayno dargal wona nécessaire aray labaka par ce que ino wela yimɓe ɓen kamɓe kadi ɓe yiyende ñande dargal toñunoɓe ɓe aduna ɗo no nanga no haɓɓa no beebina tawi noon ɓen beebinetake toon haray labaka donc o acca e ɗin piji fof toon kasi ko wedditi ma o ronkuɓe nangude ɗo a heɓali doole a heɓali laamu a heɓali feere a heɓali inde a heɓali jawdi kaduna ɗo ha tawata si Allah faalama ma nangude ronkude nangude a heɓali on valeur ore ndi leydi valeur ma ɗon fof kaduna ɗo ko si tawi a rewi Allah subhanahu wa taala no hani rewede a woɗɗitike ɗe o wiɗi a nangi programme makko no wiiri joni noon ɗe tooñe ɗe wiɗen ɗo koko wiɗen en zulm ko jamiul ko hunde wuuɓitunde nde naati e domaine ji bus ko wiɗen konmo kala no tooñe niveau mum nde naati e piiwol buy a waɗa ɗo piiwum sikka na tooñe tawa ko tooñe waɗa piiwum sikka wona tooñe tawa ko tooñe tawa ko zulman wa zura kadi tawa ko tooñe laaɓude fof joni si somnajo Allah wiima ya tiggo Allah wiima ya reenu hoorema sika jombare Allah wiya ɗofto moodi ma sa salke ɗum ɗo fof Allah no wi ɗum tooñe si tawi on faami yewtere nden ko wiyete tooñe a taway kala ko waɗuɗa ko handa a tooñi par ce que wi yeddugol Allah no wiye tooñi waɗugol ɗimmo mum ko hana hino wiye tooñi kanko tigi o salade wongol programme no Allah wini noon no wiye tooñi donc a daaray tawa ko wiyete tooñe ko kala ko waɗɗano hanira a tawa déjà a tooñi a tawa a tooñi Allah no harminana leñol Allah no harminana leydi fof mayri ñamete fiiɓe tooñi
Allah harminani bani Israila ñamete fihi ɓe tooñi Allah daali fa bi zulmin min alladina haadu harramna alayhim tayibatin ma uhillat lahum sabu tooñede ɓen tooñuno min harminani ɓe ñameteji maɓɓe ɗi mi daginannoɓe mi harminani ɓe kose min mi harmi fiyon ɗum par ce que ɓe tooñi ɓe waɗi komi yaade waɗa daare Allah wi fa bi zulmin daare ayan ko noon fuɗɗiri fa bi zulmin sabu tooñe min alladina haadu ɓen yimɓe ɓe andanno hoore mo yeddi ɓe feƴƴinoɓɓe ɗum ko bani Israil Allah faadi haramna alayhim tayyibatin ma uhillat lahum mi harminani ɓe daginanoji ɓe ɗin ɗimi daginannoɓe mi harminani ɓe ɓaawoɓe tooñude lam joni noon si tawi ino ɗo ko ɓuri hulɓinade hoore ɗe hadis ɗe ɗe aje daddumen ɗo fof min eno ɗo ko ɓuri lam hulɓinde ko jooma doole tawata si waɗi hunde ala landi to sooɗomo ko on ɓurno wawde tooñugol moodi si o wi wonnama ko wiyete tooñi no harmi wiɗa duwa rentade ko wiyete tooñi Allah o daro wiya wondema o harmini tooñe makko est ce que no woodi landitotoɗo Allah si o waɗi hunde no woodi wawde wiide Allah pourquoi waɗanɗa kanko noon si o wi o harmini ko wiyete tooñe jante hadis o moƴƴa kanko o harmini tooñe makko kanko o tooñata an bani adama ko honɗum suusanɗa tooñugol goɗɗo sabu ɗon kanko o suusali an ko honɗum suusanɗa on tawa tooñugol ɗum ko suusugol allahu subhanahu wa taala ko geddi molanaɗi noon ko wiyete zulmi ko suusugol Allah moƴƴa noon hay a suusimo par ce que kanko tigi o harmini e makko yaa kono no waɗanta karmo koɓe feƴƴi ɓe karmo koɓe molanaɓe nanngama ɓe tooñama sabu ko ɓe wi wondema ko konngol Allah gollute taka aduna ɗo daara imam Ahmad ɓe nanngunomo Misra Égypte sabu mo wi wondema Qur'ana wona ko taga ko daalol Allah tawi ko fihun ɗum ɓe a insiste ɓe wi wondema yo wiw Qur'ana koko taga c'est parce que no woodi aya Qur'an wiiɗo ko taga kon fof lannayi kullu shay'in halikun illa wajhu ko taga kon fof lannoye lutta yeeso Allah ngo c'est à dire ko Allah tullutteta donc si o wino noon ko tagane yahoyano han hawnaki ara hande tigi ɓenna donc dat Qur'an alanni puisque koko taga donc kañum kadi maayi tawi kon plan ɗo wonno ko ɓe ɗaɓɓienno joni noon imam Ahmad o dari o wi wondema wata wonde Qur'ana ko daalol Allah Allah no tabiti ɗum wondema ko daalol Allah Allah dal fajirum hatta yasma'u kalam Allah ka suratu tawba Allah wi wondema nulaɗo yewtude ha ɓe nana daalol Allah ngol Qur'an ko daalol Allah ɓe nangi imam Ahmad ɓe sotimo ɓe piimo ha appareil urinaire makko o fusi imam Ahmad tooñe zul ɓe nangimo ɓe tooñiri mo sabu o wi wondema Qur'ana ko daalol Allah woodi karmukoɓe nangaɓe ɓe soka ha ñande goo wono karmukoje gooto ñande goo sokano Misra Égypte tooñe molnade waɗi Misra Égypte tooñe hulɓiniɗe waɗi ɗum ɓe nangimo ɓe sokimo ha ñande goo lanɗo wi lan nodditi jama o fof yo ar jama o fof ari o yaltini karmukojo o wi awa hande daare komi waɗata ɗo o karmukojo kon ɓe waɗi ɓe nangi buutori ɓe barmini ndi balɗe tati ndi ñaamali ndi yarali ɓe yaltini karmukojo ɓe wi buutori ndi ndi yaw e karmukojo ndi ƴakkamo ɓay noon Allah wi wondema o reenayi tooñaaɗo hay si tawina ɗo woɓɓe ɓe mo reenede hay ɗo buutori ndi mbay accitama karmukojo ngo darna kum o fewti allahu subhanahu wa taala waɗi allahu akbar o dilan Allah darɗe ɗiɗi buutori ndi ñaamali balɗe tati ndi yarali ndi barmini buutori ndi ndi dogi ha ndiyani ndi tawi karmukojo ndi jooɗi e ley koyde karmukojo ndi metti koyde karmukojo ndi waɗali mo fus ɓay noon ɓe mulanɗo herti o acciti karmukojo o moñi tawi ɓe échec joni noon yimɓe maari tawi karmukojo ɓeni karmukoye menen har men aani mene men anani on ha fewdo ɗi buutori accita e mon har meɗen anani on karmukojo wi har ɗon aani yimɓe ɓen ni karmukojo wi har mi ana ɓe wi hara on kon ɗum ma pimma oyni on tumala wuluno ta taw
tuutaaje buutoori ndin bonnata salliji mum salliji mi ko ɗum maɓɓirna tawi ɓe kadi wonaa himɓe ƴanndanɗo hoore mum ko waanotoɓe l'islam sa yii ɓe sikka annabi Moussa kono son golliri tawa firawna no moƴƴi ɓuɗuɓe tawi ko karmu koɓe tabitunoɓe si tawano neɗɗo tabituɗo haray awla jooni noon si tawi a rentike tooñi a faalama a ara jooni hara fokkiti tooñugol goɗɗo wula Allah on action ɗon acca ɗon tooñe ɗen so on tigi duwanikema kadi ko duwanima o kadi jaaboto kadi bonata gorko gooto o nanguno sonnaajo o faalaamo zinude o hewti o soki suudu ndu sonnaajo wiimo a tooñaylan gorko eni gasi en kono noon hiɗa anndi no woodi reenuɗoma on ɗon noon si hewtoyi darngal o yoɓete ko waɗɗa ko on mi hombo ni wiyeteeɗo Allah gorko wi wallahi ɓay anndintinilan fi Allah mi wuli Allah mi accitima o ƴetti jawdi kadi o jonni sonnaajo on yaade mum sinatama sonnaajo on ko waali ɗon o tori Allah o wi allahumma harrim jasadahu min annari fi dunya wal akhira oyni Allah harni hiite ɓanndu o ndun kaaduna ɗo woka lakara kammo koɓe fillitiɓe qissomɓe maaki ari on gorko ko bayllojo daare ɗo duwamo sonnaajo mo fanno toñude o wuli Allah mo on duwanni gorko ngar ko bayllojo ɓe maaki jiba nden ñande sonnaajo nduyi noon duwa ɓe maaki gorko mo ƴettande junngo makko ngon o ukkaka hiite o yaltina jandi o sumata par ce que sonnaajo wiine Allah dandu ɓanndu makko ɗum hiite kaaduna ɗo wo ko lakara wu o fannomo toñude kono o wuli Allah dow makko o acci ko wiyete kon toñi donc daare ɗo fen makko kammo koɓe wi si tawi Allah jaabino duwa kaaduna ɗo haray hino jorta ko duwa jaabo lakara on gorko naata kadi aljanna donc haray si yewtama hino woodi hunde farliinde jentotooɗe yewtere Allah no woodi ɓe o manti naa jentiiɓe yewtere fof o manti ko groupe gooto o manti nder jentiiɓe yewtere fof groupe gooto Allah daali bashiri bat alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana Allah daali weltinirɗen jiyaaɓe am hiɗen hino jentoo yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon ɓe gollitira hara wonaale wiigol anani ɓissa kaari hara wonaale wiigol anani ɓissa sonnaajo gaaru si tawi hiɗa wadde tooñe derɗe tooñe yewtaade ɗo acca siɗa anndi wonaaɗo tooñeede mo waawɗaa wallude walla sino woodi mo waawɗaa waajaade inna yacci tooñe waajoɗaa ko ɗum woni nafoore yewtere si tawi a yalti o cadre ɗo haray hino wunana o tawona amilatum nasiba tawa citan mum fof ari jooɗi ke jentike kono ñande darngal taa ko perdu ɗum piseeje taali golliti donc iɗen toro allahu subhanahu wa taala yo taw nde jonde men ɗo ko fi makko woni ko nde waɗana iɗen toromo wota hay gooto immoɗo wota ka mum si wona o yaatike bakkatu makko iɗen toromo kanko allahu subhanahu wa taala yo wallu wonaɓe tooñeɓe niini hoore ndi leydi e nokkielu julɓe ɓe fof yo wallu musidɓe men wonaɓe tooñeɓe Israël Palestine afa yo walluɓe leyɗele renɓe fof majje en torki allahu subhanahu wa taala yo okku en barki e moƴƴere ko woni e nde jonde en torkimo kanko allahu subhanahu wa taala yo Allah arti ko julɓe ɓe wongol mottodirɓe fottuɓe ɓe wawa ñiiɓugol shara allahu subhanahu wa taala wara ndi leydi ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتل